Ke a le dumedisha ebile ke a le amogela go semoya ka ngaka Mmagabo. Ke tlo gopela gore le subscribe le like channel ya rena le gotle le notification bell gore ka motlha ke uploada di-new videos le kgone go tseba. Ebile ke rata gore le share le di-video tša rena le batho ba ile gore la ba rata. Ke a tshepa gore tlo ipsina ka taba tše le gore ke le tshwaretše tšona. Ke a leboga. Okay, ke rata re dira reading ya rena ya this week. Molaetsa wa beke re ko rena tša phelo di tlo sepela ka sebopego mang. Ke na le the 2 of wands, ke na le the 5 of swords, ke na le the 9 of pentacles, ke na le the 5 of cups, ke na le the knight of swords, ke na le the devil card. Okay, so mangelo a gago ba re beke ke beke leng gore o tshwanetse o make sure ya gore dilo tšeo o di nyakago ka ra bophelo o ema ka maoto a mabedi wa ipotša gore ke ya go di khumana. As long as e se dilo tše le gore di tla go iša sebeng, as long as e se dilo tše le gore di ya go tempta di tletše ka temptation, as long as e se dilo tše ke e leng gore go ya o di nyaka akere go ye go šoma gore o di hwetše dilo tšeo e se mokgwa o ka se di kry ka tsela ya gore o hwetše le gore o gata ba bang di-cons. As long e le dilo tše e leng gore o tlabe o di šometše ka thata o di šometše ka tsela ya nnete ba re ye ke nako e la gore o eme and then o kgone go hwetša dilo tšeo ge e le gore go na le mathata ka raphelo ba gago ye ke nako e la gore o try go solva mathata ka raphelo ba gago o seke wa tšhabela ka gore le go ka tšhabela a tla no phela a le gona a tla no phela a o šetše morago a gona mayago mara gore wa fediše ke taba e la gore o nne fase wa solve o tle ka tsela tše e leng gore o ka fediša e ka ba mathata e le gore a amana le ditšhelete dikoloto tše dintšhi ka ra bophelo jwalo le jwalo gore wena you need to sit down gore o bone gore na o ka beakanya mabaka a ditšhelete jwang gore o kgone go tšwa ka ra dikoloto tšeo ka gore a ona mo e le gore di ka se disappear a o kgonagale. So go nyaka gore wena o nne fase o bone gore na o tlo fetša jwang dikoloto tšeo leng ka re ga tšona wa tsewa gore completely ga o sa ba ka ra dikoloto. Okay, and then when coming to dilo tša mešomo ke bona dilo tša mešomo ke bona di sepela gabotse ge e le gore wa šoma dilo di sepela gabotse mošomo wa gago ke bona o thabile ge e le gore ke taba ya business ke bona le taba ya business le yona e sepela gabotse ke bona e le gore dilo tše e le gore di tlišitša tšhelete o tlo fitlha mo e leng gore yona beke nne ke mo e leng gore o decide go expanda e ka ba business ya gago le ka go igodiša go add some things ka mara business ya gago go ba go thoma another business ge e le gore mohlomongwe ke mošomo mohlomongwe mo e le gore o tsene ka dithuto tše di itseng mohlomongwe o ka kgotša o ena le moya o la gore mohlomongwe nka registera privately le tertiary e itseng ka tšotša dithuto tša ka pele gore ke tla kgone gore ke kry di-promotion in future mare ke bone gape e le ntho e la gore ge e le gore wa šoma ke ntho e la gore mohlomongwe o rata go go expanda tsebo ya gago go godiša tsebo ya gago mo e le gore o leka go applyela mebereko ngwe gape ka ntle di-company tše dingwe gape ka ntle e le tsela ile ya gore wena o growe ka knowledge ya gago o dithute dilo tše dingwe mohlomongwe ebile ge e le gore mohlomongwe mošomo wa gago na le bana le go ntšha di-trainings tše di itseng ke bona o attenda those trainings e le ntho e la gore o oketše tsebo ya gago ke ntho e le gore ke a e bona dilo ka moka tšona di-stable mošomo wa go sepela gabotse seo se nyakagane jalo go oketša tsebo ya gago. Okay, ge e le gore ga o šome go na le mogolo gore le gona o ka ba le this creative ideas mo e le gore o ka ipotša gore okay gore ke kgone either ke kry mošomo ke eng ntho nka ke thutelang yona goba training e itseng ye nka e dirago goba business e le gore ke nyaka go e bula e ka ba business a mohuta mang ana this business e nyaka training e itseng goba ke swantse ke di-research tše di itseng ka yona gore kgone go bona rena ge ke ya go ithoma ke ya go thoma jwang ke ya go e rana jwang. So ke some of the things tše gore o ka ba o le busy ka tšona this week. Okay, and then ke bona go tlo ba le di-challenges ka raphelo ba gago this week go na le tše le gore maybe mohlomongwe o ka nna wa di-loser mohlomongwe wa timelelwa ke something motho a tla o utswetša something le tša mohuto nowe ke ntho la no bontšha gore manaba a gona ka ra bophelo goba o ka no ba le argument le motho o mongwe goba le batho ba bangwe ekere so ke ka mokgwa le go tlo ba ka gona yes ke bona o le strong go ka facea mathata a gago
go bona o le strong o face mana ba gago gona le tšeno tšelo di tlo kusha botlhoko because gona le go ka nna go khotse le gona le motho le go kana wa gagana le yena eno ke motho le wa mo trust motho le wa mo rata maybe boys expected this from this person and then you are going to feel very hurt. Okay, that argument e tlo khotse le re ya go tshwenya mo moyeng wa gago akere le ge le re the blame is not on you bona batho ba ke bona ba go rumutšego but this thing ya go batša mo peleng because a se ntho le o e expecta from bona ka nako ngwe well maybe go tšela gore ke batho le gore maybe o šoma le bona o ba wa feela gore this person ga respect as a person goba ke motho le o tšwele ka magišane o ba feela gore this person ga respect as a person akere yes it's okay, stand up for what you believe in, stand up for yourself ba se ke ba o telela ba tsebe gore ba o respect o ba rute mola gore ba o respect akere but ye a ire gore o dire mašata le bona akere ke ntela no o no bontšha motho gore you need to respect me, you need to treat me with respect. And then when coming to mabaka ditšhelete ke bona mabaka ditšhelete ke bona sepela ga botse ge ile re mo mathomong a beke ka kgotšela maybe o na le go shorta here and there tseba gore e ka se affect the whole week gana mo bekeng tšhelete e tlo ba gona go na le tseno le le gore le tlo ba gona ka rapholo ba gago gomme o le appreciate ke bona o thabile kudu ka lona and then ke bona o tlo le spenda ga botse ka re a ke o bone o spenda too much akere ntho kgole ke bona o le ka go save tšhelete o šomiša ga botsana ga botlhale le ntwe la gore le ka moso ka tla khotšela gore o ba le emergency o ba le bothata bo bitseng o ba le baka le litsena nya ka tšhelete ka speed wa tseba gore o na le yona a tlo tlhao eme le dibanka o dira diloni o eme le mashonisa o ya go khopela so ke ntela gore ke bona o beakantšha mabaka ao a tšhelete ga botse o plana ga botse. And then when coming to the relationship ka nako ngwe this week o ka nna khotšela gore o ba le go feel very lonely o ke kwa o le mo bodutong nako ngwe maybe o feel o ka re molekane wa gago wa o nyamiša ka dilo tše di tsenyi maybe o feel o ka re this person ga available kore o gona mara emotional ga gona o ka re le go dutse le yena o ka re maybe yena o naganne something or somewhere or mohlomongwe your partner o ba busy ka tsela e leng gore ga a sa hwetša some time to spend with you akere maybe o busy ka mebereko ya gage and when you need some time to spend with this person akere so e ka nna kgotšela gore ya go tshwenya mo moyeng akere mara maybe it's best o dule fase le yena le leka go solve this thing maybe mošomo ke a o dirago ke mošomo wa lebakanyana e le gore maybe o kgotšela gore dilo tša gage tša mošomong di behind o le ka go pusha gore dilo di sepela ga botse akere ka nako ngwe maybe ke ntho la gore maybe this person o na le business e le gore wena wa itseba o kgotšela gore maybe o na le di-problems ka ra business ya gage le tše le gore di a mo affecta gore di affecta le social life ya gage di affecta le personal life ya gage o ka mo thuša ka eng leng ana le ka nna fase la ka o e solve jang this thing akere maybe o ka mo thuša ka maile a maitsenyi jalo wa mohlomong maybe a ka needa a professional help akere goba professional advices tša gore na ga se tša kopana mathata maitseng a ka leka go a solve ka tsela mang o se ka kgotšela gore ge dilo di sa sepela ga botse dilo tše le gore di ama tšhelete dilo tše le gore di tliša tšhelete o kgotša di sa sepela ga botse and then at the end di affecta the relationship ka gae. And then ba buša ba re o ka ke kgotša o le kore magatlhanong a ditsela kore dilo ka mokgwa tlo diragalang ka gona there's something which is going to happen se le gore o ka ke kgotša o le magatlhanong a ditsela mo e leng gore ga o tsebe gore na o swanetše o choose tsela e feng o swanetše o choose tsela ya go ya ka letsogong la right or o swanetše o choose tsela ya go ya ka letsogong la left na go na le ntho le tlo diragala e le gore you need to make a decision but then o tlo go kgotša sa tsebe gore na o make a decision ya mohuta mang so o tlo make sure o clear your mind go se kwa ba le any temptation dilo tše e le gore di tla go tempta gore wena o tšee the wrong road akere o tlo go nna fase o lebelele dišiša dilo ga botse gore o kgone o tšea tsela ya makgonthe so ye ke choice ya gago o na le a free will yes ka nako ngwe ka no invite mangelo a gago gore ba tlo go thuša go make the right decisions but this is your free will le ka motho mongwe a ka tla mo wena a tla go advisa you still have a free will o seke wa chooser the advices tša thongo because ba re le dira so go sa se dilo tša di sa sepela ga botse wa kgotšela gore o thoma o blame batho bale
o blame motho la okay gore today ke be ka re ga situation e so ka baka la gore moketekete o rile ke dire so o thoma blame yena. Make your own choices ka metlha, but make sure that you make the right decisions. Okay, ke yona reading ya rena ya this week. Ke itlogela gona moiki ka ra ke rata re be telele, and then a re kopanang gape beke latelago. Ke a le leboga.